Hasta la tibiyag! Desay! 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 Apay ayan, makadisturbo kayo. Ayab kayo lang ayab. Nakasarita mo ni manang mo, Amel ba? Anya manin ayat ti ibagak. Ay kahit ibagam tagi paw iti kwarta. Kitno kapaw-paw itnalaang. Ano nyo ayat ti kwarta? Ay, gapo ta pinawitan na kayon iti tablet yaw apag games yaw. Saan dakon ngay dawatan? Anya ngay nga rod ti ibagak apangusaran nyo iti kwarta, nanang. Kita manay bagterubak. Nay, apay day tarupa yo. Ming-mingam nga main anaimbag. Ay nananang, isumit lang nga iso day tarupa yo. Nagado ti wrinkles nan. Napuno pa yan iti pekas. Anya pa ay? Ituloy ko manlangan ti games. Day. Ay na, dandaniak lang rod mga bakod. Ayab kayo lang ayab. Ay, sika, disi Ibagam ka ni manang mau. Takayat kaw ti agpanoslip. Anya? Ay, sus nanang. Amuyo ka di ti sasawan nyo? Katwan! Amuyo ti kayat asawan ti noslip? Katwan! Amok Apay, ayan ni nanang yaw. Di na kano kayat ti mangan. Taapay, gapo ka day, tanatang mananti si daan. Jakman amo kin ni nanang. Kag, ni manong mo saning ay. Makininom ka dagi ti barkada na. Ay, apay nga main, tanatang mananti in lotom asi daan, desay. Makitam ita, narigat ti agayab. Ay natatang ko na ti doktor, akisayan nyo ti agsida iti karnay. Taday tahay blood yo kin ni nanang. Damat kwarta nga igatang iti naimas amasida. Day takot ti bagbagak. Gaputada kwarta nga igatang yo. Kanin nyo latan nga uray bawal. Pumait mat ti panagraman ko dito'y natang. Ay, pariyan samot amin dito in lotaw. Wapo day tabutor mo, paray. Ay, ginatang ni Melba, paray. Ay, sa balila talaga, ti adabrod nga anak na niyan. Ay, saan nga hulugan dayta, paray? Ha? Kas dayta. Ay no, ano talaga ti kwartayo, paray. Oh, makitam dayto kwentas ko, paray. Ay, nanagpuskulon na palitok day ta, paray. No isaldak daytaw, ay, 50 mile, paray. Ay, nangina Sige, paray. Panawan ka pa'y Tamapanak man dito abagatan. Wala ka, wala. Ay, kaslamok na ramidam dita abagatan Ay, uwan pare. Mapanak makibulang. Ay, talaga nga do ti kwartam, paray. Nanang, apay nakapanimid ka dita, ha? Gapo tabakot dataon. Apay awanat ti karbangak nga agpapentas. Ne. Apay akas na ti bagbagayo, nanang? Ay kasanaw. Sana kayak ni Desay nga agpanuslipak. Unay kidi. Adala ka kwartam di sigay. Adaga raod. Di agpanuslip kayon. Wala. Mabalin garod akong takam ni manang mo, Amel ba? Jak ngamin amaw ti agaramat iti cellphone kahit. Ay, di talaga yan. Ang amanyang iti bagak. Ay, basta awagam. Tasyak taw ti makisarita kan ko, ana. Ay, anak ko, ay. Nagrigat ti sasaadag. Anya, kasano na rin ang nagpawpawitan kayo mo't iti kwartayo a binulan. Kompleto kayo kay itigatas kan vitamins nyo. Ay na, uy, awan dakdag iti ko kumare. Ado nga min, tinalaing nga aguyaw di ta lugar tayo kan. Ay, lugpap ka na ito'y agong ko. Anya? Nabayagan na tawan nga inan, sakti pa nanguy-uyaw na kanyak anak ka. Apay nga rod nga itala nga ibagayo nga Kaya't ko kumati agpanuslip. Anya? Na, patgam ka din, anak ko.
ti maudi akid daw ka. No sleep. Iti day tayo da Diyo, nanang. Sakbay amatayak anak ka. Ay, day ti maudi akid daw ko kan ka. Mano aya ti pagpanuslit dita Pilipinas? Inak to agdamag anak ka. Basta ikanak iti pagpanuslip ko Hello. Hello, Daisy. Nakasaritak ni nanang. Di mo samot ikaskaso dagiti bagbaganakan ka. Anya asan? Mapan kay ili itamat laeng. Anya man ang tigatangak. Nagpagatang ni nanang iti pangikat iti kurubet-bet iti rupa. Nagnina. Iti kwan. Nagpagatang manen iti pagpapudaw. Ingatangak manen. Ita. Anya manen ti kayat na. Ingkagdamag numano ti agpanosleaf. Anya! Gastusak ti pagpanosleaf ni nanang. Agpanuslipak met nga ruda. Na, ni nanang laeng Nungay buy one take one ti pagpanuslip. Agpanuslipak mo ta. Ay, makamu ka. Basta mapan kaagdamag numano. Ay, kwalangan. No buy one take two, iraman kun ni tatang. Taiso titim mawidan tayo itilugpap nga agong tayaw. Ika na mabaay. Bakbakatan kan. Agarapaap kapaylaang at tumunderes deta agong mau. Na, apayaya, amakibibiyang ka, Jonisyaw. Ay, isupay apaggasgastusan. Saan matasi ka ti aggastos? Isuasaan ka man na sumanao, Jonisyaw. Tano maakan ka. Barsakan kan iti na ito'y bakyak. Hello. Ay na, maminsa nga pulo da kanumet nga operaan jay agong ni nanang. Tapno tumundires. Nay, nagadun nga Bakit ka nung aminan? Nakulbutan ti kudil na. Iso a medyo mabayag. Kat, mano ka nung ti bayad na. Kada operasyon, 15,000 ti bayad na. Ay sus, nagninamot gayam. Kunak nga rod asaanan. Syaklaangan. Imbag kanyak ta ubingak. Ay, agtal na ka man si ka. Unmutan tapno makaasawak mutan. Ni nanang tigastusak, saan asika? Ala, ingkan ipaopera di agong ni nanang. Anya! Ipaopera tayo jay agong ni nanang. Isuday tayo kung kunana anoslit. Kay, Manungay. Saan mo adamagan ka nangina? Ay na, apayanas ka nga panuslip pay lang ayamay. Iso nga rod ti kaya na. Asino ti agpaopera? Ni nanang, tatang. Ay, matulaw. Iso mo ti kaya na. Ay, aguray kayaw. Kasaritak man ni nanang yaw. Malatatang. Saan mo nga importante dito? Nuslit. Amo ka, unti umay mo ibaga. Diya ko nito loy tagpanuslip. Kontra man gaminan. Kuam gamen, bakan? Ay di mo nito tuloy. Dayjay... Amo ko ti bagam. Wan! Amo ka. Talaga di na kaya't aganggan. Ay, panawan nakman dito ay Jonisyaw. Ay, panawan nakunak. Shaw! Oh, nanang. Isagana yun ti bagiyo. Tagpa-opera kayo. Napeg sa anak ka. Da nagmun aya. Saan akas ka rin na ti agpa-opera, nanang? Dayta pa iti kayat kau amasukatan. Numalpas ti operasyon kau. Anya dayta? Dayta yaw awag yo kada kami ananang kantatang. Anya? Ay numalpas ti operasyon kau. Kayat ko mame kandaday ti yawag yo kada kami. Anya? Mami, kandade? Ay katwan anak kau. Tapno sosyal mat adanggan Ay, unay kayo, nanang. Mami, kandade. Ay, uray akla sunggat! Anang, tatang. Manong, Apay. Ayan da tatang ka na. baliwan ta kanun ti iyawag ta kadakwada, ananang kantatang. Ha? Anya nga itiyawag ta itan. Mami, kandade kanun. Nagkuna. Ni nanang. Oh, dula amin.
Nanang ken tatang latan. Sige, ungtan na ka ni nanang. Inak ibaga ka ni tatang. Amaan ana yan daw iti balay. Masuktan ko man ti adigi na. Hello, manang. Nakasagana ka din ni nanang ama operaan? Ay na, hindi pa'y ngagsagsagana. Adda ngamin nabasak abakat ang nagpa-nose lift. Timundiris ngagpaiso ti agong na. Ngam bimangking mo't. Ha? Adda kasta? Wen, i-search mo iti internet. Sige, takitaak inton madamdama. Samon to ipakita ka ni nanang di picture, tapno mamati. Wan, manang. Nakita dyan digi ti balay na puno iti anay tatang. Ay, isumat lagayam Medyo nagirig ang dato'y balay tayaw. Ay, nasken asukatan tayo ti adigi tatang. Ay na, gastos manan. Ay, ni manang milban at gastos. Ada magkwarta na kahit. Anya, tigastusan ni Melba? Nanang. Dato'y balay. Ay, sukatan tayaw. Tanay, maan-anay. Ay, mayat pa lang daytoy balay tayaw. Anya man anay. Kat no naglagda pa lang. Balay tayo pa'y laang, di ka kaskasarta. Ay, amok. Ay, ngam nalagda pa lang daytoy balay tayaw. Apay adi mo kayat nga ipatarimaan dato'y balay tayaw. Insya. Ay, gastusan ngamin ni Melba ti panagpatonderes ko iti agong kaw. Ay na, tati ko na akong ka. Ay, Tal na kayo. Ah, Siya kong tagrepiray. Agulimag kayon. Ay, ninanang mo ay, apay asyak manan. Una yan. Kat naglawag asika. Naa? Tunisyo. Itak lang agpapintas. Kantab no mapalasak kumamot ti pumintas. Ang mipaidam mo pa'y salbag kalaklakayan. Bakit? Stone. Pala sa dinak kinasgastusan ni Day. Inan ano siyak tinagbibiyag alog pap ti agong kaw. Itatanda mang gastos kanyak. Iparit mo pa'y. Nagrigatan ayat. Aganawa itilakay kan bakay. Ay na, agap apadana ng kantatang. Wen, permi ti rekyarda. Apay adi mo inanawa. Inanawak mo. Ngamjak kabailan nga anawaan ida. Tawan mo't nga men ti agpaanawa. Ipatarimaan deto'y balay. Ipatonderis ko na ito agong kaw. Na, tayo pilit mo ti kayat now. Ay, katmarmarban deto'y balay tayaw. Nalagda pa ilang kunakmat kang ka. Uray aglagto-lagto akpay. Makita? Nalagda pa ilang. Apa kayo, nanang, tatang? Ninanang mo. Ay, basta ipatonderis ko na ito agong kaw. Awan makalapad kanyak. Ay, panawon ko matan apo mintas. Nanang. Ay, saanan ananang tiyawag mo kanyak si Kadesay. Mamay! Agbibisain. Na, Kunak man no inton tumundiris day tagong yaw, sakbay nga awagan kayo iti mame, nanang. Jack maura yan, Desay. Ay, matayak tumutlangan. Katsak pa'y mapadasan ti maawagan ni ti mamay. Sige, mami, no mami. Ay, kasaritam dito agbibisin ananang mo, disi. Naskan na mapatarimaan deto'y balay. Na, Ay, mami, adda ipakita kada kayo. Nagmayat ti maawagan iti mame. Ay, ang gaday taya, anak ka. Kitain nyo da iti picture. Bakit, Mat? Wen, padam abakit. Nagparitoki iti agong na. Impatundiris na. Kay? Dayta. Dayta, tinapasamak. Oh. Ay, una yan. Ay, nagdakkalmatan ti agong na. Kaslabo lamutan. Kas tamot ti mapasamak kada kayo no ituloy ti agpa-opera. Anya? Oh, kaya't yaw ang mapasamak dayta? Ay. Ay, unay matagasgasat kun aya. Agbakbak taklat
Tan, anong papyagong ka? Ay na, maan-ano ko mga minaya. Ay na, matayak adi man lamatong paltiara pa apkaw. Amaadan itinatundiris nga agang. Ay sus! Ating ginad na na! Ating ginad! Ay, ginad ng paisaw. Ay, nagpagsaman. Ay, aglamang na na! Aglamang kayo! Ay, paglamangak nga. Ay, sirok tilang saan! Dala ninyo! Ay, una yun neto nagbalinan dito balay tayo. Saanan ang mabalin apagyanan? Ay na, iti kwarto talakay. Ay, awanan. Sapay planok apa irakunan. Ay, planok pa'y kumapay kan iti up and down na. Ha? Nagadumat kayam ti planaw. Dahil agpatunderes iti agong matiplanaw nga aramidon. Ay, laglagi pa ti pagsasaw ako nana. Ipang pangruna ti panangipatag iti pamilya. Sakbay ti akin ruwar alanga. Ay, sa bagay. Rumbang ngagyaman ak ngagpaisaw. Tanaadanak iti kastoy nga agong. Uray lugpap. Basta makaangis ak anasaya at. Kan may sapay. Ad-adda nga umalas ti langam. No agpatundiris ka iti agong. Mayat kit di day taalangam. Original. Kunaman. Wala kay. Jakon arapa-apay ti agpatundiris iti agong. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipang pangruna ti panangipateg, iti pamilya, sakbay ti akinruar alanga. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Anya day ta imulmulam di tarubayan nyo, kaling. Ay, apay aya damdamakam. Damdamagak laang mata. Kaslamot okra day ta imulmulam. Wan, okra day to imulmulak. Ay kat nasaya at tapno da pangalaan iti sidaan. Sige labsan ka pa, kaling. Unay mat day ta nakaroba. Lumanabas. Unayin, ayat na giti karoba. Agpatukar da. Kasla kukwada ti aglawlaw. Kasla kukwada ti lubang. Kasla isuda lang ti tao. Kastala tibiyag ading ko. Ragragsakan da mo tibiyag da Kan, imay nak ngamin binwisit jamay sa karoba. Sino ulit na buwisit nga ibagbaga? Dagiti man nagigyan iti dakkel balay. Sino? Dahil ngay na duma-duma ti kulor ti buhok na. Ni Marge? Sikapit natin ko. Apay nga katawa ka ngay, manong. Jay kulor ti buok na, tikat katawaan. Dahil di ngamin na minsan, pink. Ano, bagbaga na ba eh? Anya? Kikay ngamin kay. Karurod ko. Apay kumakarurot mo ading ko. Hindi ba sumla kang kaya? Basta. Kung gano'n nagsiguro ka tao, Marge, managtulong pa. Napangas ko ng kitdiang. Ay na, pamuam to, Diyos itong ugali na. Nagbalin ka itong agayaw. Ado dita ti gagayom ko. Na, Agbibisinak aya makigayom iti kaskon kwa na. ay na, ano mo niya ti pagkaskas ta? Nagminupos ka na ya, takas tamot din na nakaungungot ka. Isugaya manapig sa ti patukarda, Marge, na birthday nila kay na. Day takat ti bagbagak. Day tala agpasikat ti amuda. Kato inimbitara na tayo amin nakaaruba na. Jak kayat ti mapan. May kakidik tayo bang dagiti anak mo. Jak nga ron kayat ti mapan. Alang nga ron. Siya nga ron timapan. Manong. Apay. Oh, Anya na tayo awak mo. supot. Di mo aya makita.
Amok asupot. Yung pangan anwak ngay. Pangikam itiyawin mo Anya? Manaw, naynayunam Saan kami pa'y anangan kadagit upeng. Iya po. No kumangamin to umay kayo mga giina. Tsak nga rin kaya. Alam mapana ko. Alam nga rin dito supot Tapos saan mo amalipatan? Ay, naku na yan. Mari ka lang. Anya manan ayatar aramideng. Agmulmulak man. Mula ka la amula. Di ka la maumuma. Di mo la tultuladen ni Marge. Agkuy-kuya-kuy laang. Apay ko maatulada. Kit na nakagatang da iti Vanda. Van? Brand new avan. Kastala tibiyag Ada nga rin igatang da. Di gumatang da. Di mo pa'y ayan nakita di ta arubayan da. Jak man la tumaltalyaw di tarubayan da. Panggapwak kumangay. Nangisit avan. Brand new ka no. Bak nang dangarod. Maray. Silent millionaire da. Imbag awan nga ti illegal nga aramid dagita nga agasawa. Anya kumangay? Ngamin, kala tabi maknang da. Kit no adamo negosyo da. Anya laang mo't ngay tinegosyo da. Aglaklako da laang mo't iti second hand abadbado. Ay namaray adapay computer shop da. Aya! Katwag. Ay, Maray, papanamitangay. Mapanak man di tabalay da. Ha? Anya ngay ti aramidam dita. Agbirbirok da kano iti para linis kan para luto da. Padasek man ti agaplay. Diyak ko mamangala iti katulong ko. Ngam kasapulak pa'y ngamin ti agbantay dito'y balay. No kasta nga awan kami kanila kay ko. Ay, siya kun Marge. Sika talaga. Tawan mo't sabali ngay may nagpresenta. Kasapulak ti trabaho. Sige, mabalin mo ti Mang Rugi. Ay na, agyamanak Marge. Addan trabaho. At dagayam katulong na. Di pa ila iso ti agtrabaho, ija balay da. Ay. Sino ti bagbagam nga da katulong na? Kwah manong. Dayjay man Marge. Mom, mapanak magkat ag trabaho ija ayanda. Anya? Para lako ak iji pwisto da. Ken para bagkat. All around. Anya? Amangan no kayat mo ma, tay serka din ka. Kas kala pimpiman no kasta. Apay manan apimpiman nga ibagbagam. Manong, adda kwartak. Aya. Alang nga ron. Siyak nga ron ti mapanagtrabaho. Sapay la kumaa, tamaswelduan na kayo iti hustong. Ay, Maray, sa dino tinagapwam. Di taman balay da Marge, pare. Napanak man nag-apply akatulaw. Ay. Maray, Agkasapulan da pa'y nga ta iti kadwa. Apay, kayat mo matiag trabaho kadakwada. Wan ko ma. Tanay, awan trabaho itakag. Ay kat mapan ka makisarita Ang panagkunak awanin tao dita. Tanapandan ijay ayan tinegosyo da. Masapa ak tulangan ton bigat. Nasaysaya at pa. Anya ngay mano. Mayat matlaang ti panagtrabahong dito pwesto. Hauun Marge. Di nakpakadanagan. Ano sampay laang di basit asweldom Tainton pumigsa to'y negosyo tayo. Nayunak ton di sweldoyo. Nasayatan no kasta. Anong sam ang arod mano? Mabalin ka di nga sir kung ading ko akaleng. Ha? Kayat nakadi? Ganoon mo trabaho na ita? Kasla naungat-mat ngamin ni Kaling akabsat mo. Ay nasingbod da jay. Rupa na lang ti kasla na ungat. No kasarsarita, nakamisuot akanayon. Pasensya mo na. No kasta. Talaga gaya masan ama nagisam. Boy. Saan pa yung managtagari Aya? Managbabay no maminsan. Ala, baybaya mo. Kas dyan na talaga dahil kapsat ko. Sana bale. Mang panunutak laangan no anya at trabaho ti itad ko kankwana. Labsan ka pa'y dito, Mari Kaleng. Papanam, pare. Sumrugak man iti trabaho kan ni Marge.
Barang adda maitid na kanyak at trabaho. Ah? Uray si ka? Wen, maray. Hapay aya. Saan anasaya at nga amo day dya babae? Pag kuna amat, Kat no nagado ti agreklamo, gapu tamadi ti ugali na. kasta ka day. Wen, iso adi mo sayangan ti oras mo, pare. Maday ti ugali dagijay nga agasawa. Nang runa ni Marge. Nay, si kalaang matinakangagak iti kasta. Ay na, patsinak, pare. Awan matinang nangag ko akasta kadagiti sa bali at tao. Makamu ka. Sige, mapankalatag trabaho kadakwada. Ang kita anaimbaga. Obserbaram ti ugali da. Agyaman iti dayta apalagip mo, maray. Namun gayam. Agmulmula kan samag. Wen pare, agmula akman. Ukran samot dayta imulmulam. Wen, pare. Sige nga ron. Panawan ka pa'y dito eh. Nagsweldo kading ka. So, agimata nga iti lechon manok. Ay, ano ti si Dami, manong. Umay ka ikan. Anya ko mati si Dayo mo it. Basta, ado. Nini, alam ko dito may isa lechon. Ado nga rod ti si Daan may. Kahit di mo kaya. Wen, nabsog kami pa'y nga rod kadagiti anak ko. Kasta, malayawit ko nga ro din. Kunak no kayat mo. Ay, manong. Ah, Ibati mo day tamaysa. kaya mo magayam. Ay, kwa, manong. Saan kami pa'y gayam? Anangan kadagiti anak ko. Na, Naumada nga minan, nagsidsida iti okra. Bakit? Adag apply a driver. Asino? Ni pare Efren. Jay sigud a driver ni Mayora. Apay? Nagikatan ijay ni pare Efren? Wen, tanaabak mat ni Mayora ideleksyon. Wen gaya man niya. Kat anya nga iti trabaho na itan. Awan, isu nga rod nga umay ag-apply. Kabisado na nga tatiag maneho ijay Manila. Kabisado na, bakit? Oh, sige. Iso lang nga rodon ti alaan ta, driver ta. Sige, taibagak kan kwa na. Maray, lapsan ka manin dito arubayan nyo. Tapanam aya, maray. Mapanak manin ag trabaho Kay, mayat matlaang jay trabaho. Ay na, mayat maray. Naglagan ti trabaho. Oh. Maturugak pa'y ay ti malang. Kan agbuyak pa'y ti TV. Italaang matday taa. Irkon pa'y gisalas da. Iso asa anak amapudutan. Di mo man ibagbaga dagita kanyak, maray. Maray, madlaw ko kat kasla kaguram ni Marge. Mabalin ka di amaamuan no apay akaguruguram. Tirason, Una, ngamin, napalangguad. saan met iti panagkunak, Maray? Kat no napasikat da. Saan? Simple dalaang met nga agasawa. Jakman amo. Ang talaga nadagsan ti darak kadakwada. Apay ngay, kat saan nakamot nga anwan? Napalangguad da nga rod. Sige, Maray. Lapsan ka pa'y. Ay, ungayam. Nagbungan day tamulam nga ukra, Apay, dumawat ka? Ay, saan, Maray? Adda inted ni Marge asidaan may. Lechon ko naman. Lakay. Malapsan tamanan ni Kaling nga agmulmula di tarubayan ta. Isuday ta tinal daw nga araramidin na. Kaya't kumot ko mga ikan iti trabaho. Di nagsamot ka sa pulan ti trabaho. Kan may sapay, naungat ni Kaling. Nakakusilap lata akanayon. Wen nga rod. Ay, businaan man kit de. Ne, timmalyaw mat. Sige, intan. Nalabsan mi mat ni ading mo itay, manong. ay, agmulmula man siguro iti okra. Si Kamat. Isumater aramidan na nga inal daw. Naumapay ka dagiti anak nan nagsidsida iti okra. Ay, kat ikamot ngamin ay, ti sabali asidaan da. Ay, medyo datang tangsit ka da jakabsat ka.
Isungarod mo tinadlaw ko, manong. Nalaing pa nga gimula iti sakit tinakam. Ha? Kunak man no okra timulmula na. Ah? Pati gayam sakit tinakam, imulmula na. Adaman damagakan ka, kaling? Anya day na, manong? Apay adi ka maumumang agmulmula iti okra? Adu mo ti mabalin mo nga imula. Ang okra na tamay. Apay aya. Anya nga min ti pakibiyangan nyo. Ay na, sa anak mo't ama kibibiyang. Ang adu mo ti mabalin mo nga aramidan. Mabalin ka mo't asumrag iti sa bali at trabaho. Basta, dituyak latan. Mula ka amula iti okra o magkwartam. Anya nga awan kwarta. Ay na, sa balikat kami ti imulmulam. Sakit tinakam. Ay na, manong, nakasao ka manan ako na. Ay, nagkaro ko kami nga apal daytan aya. Amok nga apalam unay ni Marge. Iso akas tala unay ti rurod mo ken kuana. Ay na, jak apalan tikas di a klase ti tao. Hangam amo mading ko. Awan ti maganap mo no kas tatir aramidam. Tamom tay pagsasawa ko nada. Ti apal patauden na tigura. Ti sakit tinakab awan na sayaat nga ipay na. Iso abaliwam day tanga ugali ading ko. Titan gagayem tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti apal patauden na tigura. Ti sakit tinakam awan na sayaat nga ipay na. Tampok dito'y programa tayo. Das talatibya. Oh, anya tera aramidam dita. Kutkutwak ni Brownie, nagadungamin titimol na. Agsukat kan. Tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Ni, agtal na ka man, Brownie, takot-kutuan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan nga rod. Idanon mo na, iji balay damanang mo. Dumawat kan tulaangan kaninanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsika at amanang mo, siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanahon nakmanan dito'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akas ta, Mami? Ah, Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw kanumat kada kayo. ay, nagrigat nga rod ti agakar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, Mami. Mami! Mami! Adda kami dito. O nya, agawitan Mami. Kwa. Frederick, umay ka. Aday bagak. Anya day tamanang. Ano sa inyo ni Mami, Nasurok a 17an. Medyo adda pa nagkabaw na. Day talaga yan. Pakanin nyo iti husto, Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, adda high blood kan diabetes na. Adda pa'y matkit di agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJ-ATM. Mabiit na ang. Itad ko kan ka, J-PIN number na. Adatan dito'y balayaw. Uwan Mami. Kitaan day tapagnama. Abay ngay. Adamot abot-abot da ito'y balayaw. Imburnal day ta. Ay kasanaw nga da imbornal dito'y unag ti balayaw. Mami. Dito kayo pailang Dito iti silidyo. Da ito'y tisilid ka. Uwan. Anusan nyo pailang? Linisak to, into na da oras ko. Ayaw na yan. Nagpudot dito'y. Kan, nagbasit matan da ito'y silid ko. Istakrom mi nga min da ito'y idi. Paturugan nak dito'y istakrom. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dear kon, ti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti ipapaaramid mi, may kadwa akad saran.
Dito'y kayo pa'y lang. May mayat to ti silid mo ije nga to. Nalawlawa ken na aircon na. Atiw na ajay silid mo ije balay damanang eba. Anya ka matan. Kutkutwam manan ni Brownie. Anya ko mangarod nga iti Aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Hay, awan amin, Frederick. Ay, Iso mas daawak no apay akayat mo nga agyan dito ni mamim. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. danag mon aya bakit? San ka agkatawa? Amok ana istrikto ni mamim, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Daytoy oh. ATM? Iso nga sardeng mon day ta panangkutkutom kini Brownie. Papananta? Intag shopping. Di mo ibusan day ta ice cream. Mga anak pa di tayo madamdama. Napunno pa'y lang tangiwat mo. Tilmunam pa'y day takan kanam sa kagsao. Ibusan mo't nga minday tamakan. Di mo ibusan day takik Ibat siyam dagiti umping. Ita akla makaraman ti kastoy. Ay, ni mami mga gayam. Ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga no nakariingay. Ay, nagbaran ay ati panawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano ay amalukatan to'y ridaw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariing kayo gaya man. Wan, ay, sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, puduta-nak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Ay, nagpudot at alaga. Aircon, ti ka sa pulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan na dya balay ni manang mo. Ay, Mami, Ay. saan kayo nga awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam. Anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak. Di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan dito kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan, sana kayat ni Mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't laang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang taamin da kita. Uray jay burner. Una, nuad da dito'y ni Mami. Kat, Isupay lang ti maturog iti silid ta. anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang. Pagturugan tayo nga rod. Ijay salas. Dagiti ngay ubeng. Di ijay salas. Anusan tayo pa'y lang ti agaplag. Anya! Ngamot to, traklabi tayo nga agak-akar iti gamit. Anus laeng, Susan. Anya pa'y. Anya pa'y ti kasapulan ni mamin. Aircon. Kunakon ko, talaga ang nakaarte ni mamin. Anus lang kunakmat. Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM ti bill tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko. Awan ti kutsyon na. Akan anus ka kunakmat. Ay, Agtal na ka man. Mangag na ka ni Mami. apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Nga anya pa'y nga ruti saan nakayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pa'y laang ti sungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritype kan, kasta pa'y laang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit laang, mami. Dyan tinapay ko without sugar.
Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Ti breakfast ko, ham. Awan asin na. Ha? Frederick! Ti lunch ko, pork sinigang. Awan taba na. Ay, Fred! Umay ka man ditoy! Mabit lang, mami, ha? Stop talking. Ayabak pa ni Frederick. Taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang. Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, ano sa nyo ti sila Judita, tatalaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ka. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti hustaw. Awan ibagak di kayat ko akanan. Tada kadakwa da jay ATM ko. Anya, kayat nyo asawan. Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo? Bye-bye amon, anak ko. Ay, kat ipusandan Ay, basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikas wandak may tanayim bahag. Nabaam, dagito'y bado. Wan, mami. Jak kayat nga i-washing mo dagita. Galgalam. Wan, mami. Jak kayat na paglalaokam ti panaglabam. Wan, mami. Amok. Kan jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., mami. No. 5 minutes before 10, naskan na nakasaganan. Anya? Ti kayat ko ang merienda. Kasabake kan pansit kanton. Aglabaak pa nga rod, mami. I know. Agtrabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Partakak, mami. Before 10 a.m., addan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya? Ay, nabanbanuga ko nagtrabaho diti balay. Anya? Aglabalaang mati aramidam dita? Anya nga aglaba? Di na paparamid ni mamim. Awanan ti oras ko text kan makichat ka lagi ti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang digos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni mamim. Ay, nabakit. Ano sam ka di? Kastala ti biyag. Ay, amo, iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wanang nagregat nga si kaswan ni mamim. Ay na, anusam kunakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanyak. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo di manugang na. Aya. Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan. Di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataadan ni Mami Ijay Balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw. Susan! Apay, mami. Umay ka ditoy. Yes, ma'am. Ay, mami gayam. Kita Dahito linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita nay, day tatirugit na. Mancha dayta, mami. Ay ulitam alabaan. Ay, inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sa badunsa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak ang makimi sa dayta. Isuanas ka nalabaam itan. Anya? Kan galgalam anaimbag. Ay, sayang tisabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ha? Auntie, adda ka gam dito balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan da na grocery. Imbag man na maanusan niyo tagyan dito balay da insan ko? Ay, katwa na.
Hala, agtugaw ka. Maanusak anak kumot ida. Ante, mabalin nga agsyat kami ko ni insan. Ita? Nung sumangkod na to na. Ay, sana mabalain. Ah, Kayat nga ginom ni Frederick. ni ante mo. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kat agsyat kami mo dito'y balayda. Idi da ita. Ha? Hanggang maging iti adak dito'y balayda. Saan mabalain nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, ante? Aking ga, iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, mamay. Ay, nasayaat mo, tay may dakbinisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak na itulod ko ni mami di balayo manang. Nay, apay ko mga ayawid nak nga, Frederick. Aday bagak ayawid nak. Ha? Kunak no kayat yung tiagawid di balay da manang. Oh, no. I don't like. Kaya't kau dito'y balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Saan? No kasta. Dito'y kayon nga agyan, mamay. Forever? Dito'y nan? Ni mami ati pagdamagan tayo. Oh, anya mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y. Ay katuhan Ha? aging gait agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ron, mamay. Ape! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, pakibagayan ti katugangan, tapno na urnos to ti pagtaengan, tampok dito'y programa tayo, kas talatibiyag! Bakit? Ato iti sweldo ko. Mano daytoy? Agad bilangam ha? May san, do... Nay, kurang mat. Ay, di nakadikita na iti kasta. Bakit? Jack kiniskis sa yan tayo sweldo. Nangipanam di dagduma asweldom, ha? Nangipanam? Talaga aday talang ti sweldo, bakit? Ay, maamwak lang ang nag-chicks ka, Pedro. Ay, Unay mo tayo tasinyas mo. Patayin naksamot tayo. Di naktupay mapagsidamot iti naimas. Puro marunggay, may. Kas kada og. agreklamo ka, kat nangina itati magatang. Ay nakarne kumamot at ibabaw, Hoy, Pedro, amom ka din no mano itati presyo ti may sa kilo ababoy, ha? Amom? Kaya di mo padakkelan da kita matama. Nasurukan nga upatagasot. Ha? Jack maiturad ti gumatang iti karni ti baboy. Taday ito isweldom. O manay laang nga igatang ko iti ugot ti kamuti. Nawatam! Pare, nay, anya rita si Dam? Ay, di mo sirip-sirip na pare, kababain. Kita klaang mat? Ah, Ay sus, agin babain ka pa laang mat. anya nga iti si Dan. Karnilaang matiba ka. Ay, nanagimasan. Ramanak man paray. Ay kud, mangala ka laang pare. Kasano apumigsa ka nga agtrabaho dito'y konstruksyon, no bulbulong laang ti si Daam. Ay, nagkuripot to mat ni bakit ka. Ibagak agumatang iti si Daan may akarni baboy. Nagadumot ti sa una. Adobo ang manok ti si Daan Ay! Apay nga imbarsak mo ti kutsara kanya. Manghala akla iti si Daan. Si daan dagiti anak mo inton madamdama dayta. Awang ka diti para kanyak. Siyak ti ama ti pagtaengan. Awan ti si Dak. Awan tupay kanyak. Ah. Nga ina, ti pagtaangan. Ha? Hoy, silaw ti pagtaangan daytoy kasangsangong Pedro. Jack to pay ramanan dayta si daan. Ay, unay mo tan. Iso nga impatengak dayta sa nga malukong nga adobo a manok. Tapno kabayatan ti pandangan ta. Kay... Hoy, dengganak. Dengdenggan ka man. Anya nga rodya yung bagak. Ulit man. Kabayatan ti pandangan ta. Siya kon ti mangituloy. Ha? Kabayatan ti pandangan ta. Angut-angutan ta dayta si daan. Tapno ado ti kanan ta kat napigsata nga agtrabaho. Nalawag.
kumapsutak. Ano kastoy? Sige, rugyan tanti mangan. Ayan niya, mutin. Agisubukan Huwag ka din. Ita, Mhm. ang uta mo, day ta si daan. Ah, Sige pa, hindi kag babain. Ting! Oh, mayat? Ay na, madi Kastalaeng no first time. Paghatsingan na ka. No kastama lang dararamidan kan ka di asawam. Nasaysaya at lang nga umay kamangan dito'y balayan. Tanaima sa kanayon ti sidami ditaw. Agsidsida kayo iti karnit baboy? Ay, inaldaw Ay, aya. Kastala ti biyag agsiday ti naimas kabayatan asibibiyag. Nga uray nang ina. Apay, anyat pagkongkonam kada kamay. Por! Ha? At da binula na pensyon may kanitatang mau. Isutigat gatang may tinangina si daan may. Diyala ko man ang asawan. Ita ka pa'y ngagbabaway. Mano ti anak yun kanilitay. Idi pa'y lang ay bagbagak asan anasaya at ugali day dya babaay. Ay, darasan nyo man nga rin agluto tali mabisina kon. Anda pa'y trabaho inton madamdama dya construction. Makaramang ka ni Tilitson ditoy. Ay, uwan na nang. Pedro, oy, kasarsarita ka. Dengdeng mat. Agsao ka la ka day. Ay, tarimaanak pa'y manday ti radyo. Imbaglada pagdenggak drama mo ta. Nag-text ni Paulino. Paulino? Won, Manumanan ti kasapulan nan. amumlatanan niya. Ay. Pauitan ta kano iti 20,000. No. Ay, no. Ay, urayak la nakigtot. Pangalaan ta nga iti 20,000. Ay, kat agdiskitar ka Sikat ti ama ti pagtaengan. Siyak nga ina iti pagtaengan tiing kapag damagan. Ay na, nagrigatan. Dagbalin nga ama ti pagtaengan. Ay na. Silawak laeng iti pagtaengan, Ay. Pedro. Para silaw, tapno nalawag. Sa anak para birok iti kwarta. Para silawak laeng. Pagutang akon ngay. Nagadudita pagbutangan, pare. Adda ka ako, lending, kan bangko. Ha? Agkaiwara ti Bombay nga agpapautang iti 5-6. Addamat Chinese kan Taiwanese. No di mo kaya ti Bombay. Nasakitan ti ulok ngagpampanuno no niya ti Aramida. Ibagbagak lang arudan kan ka ti rumbang nga Aramida. Ado ti utang ko ni ti Coop. Linding kan bangko. Nag-overdue pa yan Jesus, ipapabarangay dakto pa yan. Anya? Isodyak makautang kadakwada. Kasanon ti panagadal ni Paulinaw. Sapay na lang dahi nga anak ko. Valedictorian in the high school. Ay kat, mang panunot kan dagiti kabagyam apagutangam. Ay, wala niya. Ay, mapanak man iyan dananang. Ay na, naglaing kamot at umaymingan anak ko. Basta umay ka, madamati pa naglutaw. Masaysay upmon samot tay adubo alutlutwa. Nanang. Aguray ka tamangang kasakbay pumanaw ka. Ako ma. Umutang nga. Manayn! Pautangan dak ka din, takasapulan di apo ko yaw. Asino nga po ka? Tay valedictorian, wano tay salutatorian? Di valedictorian ni Paulino. Ay! Jay gwapo nga po ka. Uy, Anyay tayo ti kurso na? nursing nanang. Ibagam nga idiretso na iti medicine tapno adan to doktor nga po ko. Sayang mo ti kinalaing na. Pautangan da ko na. Sige, pautangan ka, anak ko. Oh, pare. Nakautang kan. Ay, uy. Imutang nga kaninanang ko. Kunakon kan kakot. Saan nakaapaayon tinaganak mo? Uy na. Pare, umay ka. Ha? Papanantamanan? Adda kasar di taabagatan. Mapanta. Ay, agpartida. Well, Ay. agpartida iti adu ababoy kan baka. Isu ama panta. Uy. Kayat ko na ita. Intang rin. Ay, agure ka tayo nakpaited da ito inutang ko. Tayo pauit ni misis ko iti anak may. At tayo tanti kwarta ka sa pulang ti anak ta.
Sige, tay pawit ko na dagos. Malangarutan na papanak. Ha? Papanam? Basta! Ala, sige! Ay, hoy! Pedro! Agsubli ka! Ay na, ipapasta tiyag sida iti karni ti baboy. Pani, nakangingina. Ay, wala pare. Uray siyak mag. At danto pa'y sumaruno ko mga kasaran niya. Saan ka madanagan pare? Taagdamag-damagak no asino pa iti sumarunong agkasar. Madamag mo. Ibagam to kanyak Yarasaas mo. Ay ka, saan ko lang nga iyarsaas pare? Ha? Ibugkaw ko pa ikan ka. Nagadupay ti arak, paray. Ay na, mapantagin pare. Ay, sige. Ay na, kakaisuna libre. Nanang, saan ang nagawid ni Pedro ijay balay idi rabi Nay, apay ngay. Napanan na. Diyak amo tagap apuramot idi malaw. Ada ka no papanan na. Makasid-sida nga miniti karnit babaw. Uray kayat ko apagsidaan. Agim impod kami nanang. Amuyo mo't. Agis eskwela amin dagiti anak me. Una nga pagsidamot nila kay mo itinaimas tapno napigsang agtrabahaw. Kasimot ni Pedraw, construction lang arudan ti trabaho na. Saan pa'y ngagsida itinaimas? Kasimay! Hoy! Bumangon kakit diditan, Pedro! Aldawa na ya. Nangaton ti singising di init. Bumangon kan. Nagtrabahon. Di na paginanaan mo. Naginanakan idi kalman. Ah. Nagmalmalam kayo nagin inom di takasaran. Ay, ano nga ti balaw na ka mapanagtrabaho. Dua tuyo, kan dua kamates. Ay na, urayak lag kapsot. Ha? Agreklamo ka? E dinto tagpapaadal ka pa'y laeng? Daman ko man nagkasar. Ay sus! Dayta ti pagalistuam! Bumangon kakit din, tanay! Aldawan! Marilete. Ay, si kamot gaya, mare. Anyang hindi tagat-gatangang. Ha? Natang man. Iso lang amin ti kabailak agatangan, mare. Ayun gayam, nakitak iti Facebook. Agradwar gayaman ni Paulino iti nursing. Uwan, mare. Nagbunga mo't langan ti mano atawan a sakripisyo mi kanila kay ko. Nalalaing ngamin dagiti anak kiw, mare. Isungarod nga inkarkarigatan mi da pagadalan. Kan paglikpasan, mare. Ay katwan paggraduarin nyo ida, mare. Isuda ti investment yo. Hello, anak. Hello, Nanang. Inton lunis ang graduation me. Ha? Inton lunisan? Kunak man no inton Biyernes. Wan, Nanang. Iswasakbay ti lunes, agbiyahe kayon to ni Tatang. Dua kami nga umay? Wan, Nanang. Ay, sige nga, Rod. Ibagak ka ni tatang mo, anak ko. Ay na, mariribukan aklakay. Apay manin na mariribukan kan? Awan pa'y pag-manicure ko mo. Planok pa'y kumatiag pakulot. Ay na. Nagado a planom kut awan to pa'y kwarta tangag biyahe. Anya nga tangay ti pagbado. Inka agukay-ukay Ha? Si Kamat? Agpagraduarak iti nurse nga anak ko, ukay-ukay lang ti bado. Madlaw aya nga ukay-ukay no labam ken prantsaan. Alaki din. Inka agukay-ukay. Ay na, nakapagraduar tamot langan. Lakay. Ay na, agpa-picture tayo kanon. Bakit? Di kagsangitin Apay ngay nanang, tagsangsangit kamatan. Ay na, naragsak lang anak ko. Tanaggraduar kamatlangan. Kastala tibiyag ananang, nagadalak, di agradwarak. Ay na, anak ko. Urnusa mo na tapos turan bakit agpa-picture tayo. Ay, Paulino, anak. Amangan mo't no maibus ti film day ta kameram. Kayat ko ti ado a picture. Nanang, saan ama ibus ti film na daytoy kamera? Iso nga agpapas kang agpapicture. O sige, umisam tayon ta picturean da tayon. Anya ter aramidom di ta suli. Shh! Di ka natakari. Ha? Apay aya? Anda jag sing-singir iti utang ta. Ha? Ayan na. Day jirwar. Day jaynay. Jay nakamotor? Wan. Ay sus. Ilang mga taro dan Ay,
Adamanan umainton madamdama. Ay na, apo, una yan. Ay na. Apo! Sige naman! Ay na. Ay, Kasanungatan. lakay, imbulos mo ko mga mintay dakkel nga aso. Ay, una niya. Nalalaing day nga agkamat. Sana nasayat ti kas diya bakit. Ti arabidin ta. Agurnong tan iti pagbayad ta. Ay nananang, tatang. Dakkel ti sweldo ka jay Saudi kas nurse. Ah, Ha? abroad adagos ti papa naman akaw. Wan tatang. Tapno mabayadan tayong dagiti utang nyo a pinagadal ko. Ay, nanggag mo bakit? Ay nga anak ko, ipanakilda ka nga anak may. Ta-responsable kang anak. Ay na, nagsaya aton ta na panunot mo day ta anak ko. Talaga nga do ti utang mi kanitatang mo. Bayat nga gis eskwela ka. Ngam, anak, di naktuliplipatan nga pauitan ti aritos kan singsing ko ah. Tay pure gold mo anak ko. Wan nanang. Ay na, ipanakal da ka nga anak. Ta-responsable ka, anak ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Ti responsable nga anak, ipanakal tinaganda. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!